У мінулы панядзелак у раённым выканаўчым камітэце традыцыйна адбылася чарговая апаратная нарада пад старшынствам кіраўніка раёна Александра Цітка. На ёй былі разгледжаны актуальныя пытанні жыццядзейнасці Шклоўшчыны. У апаратнай нарадзе прынялі ўдзел кіраўнікі арганізацыі прадпрыемстваў раёна і іншых зацікаўленых службаў. Адно з асноўных пытанняў, паднятых на пасяджэнні, датычылася дынамікі захворванняў дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту. Заслухаўшы даклад па гэтай тэме, Александр Цвіток даў даручэнне паглыблена прааналізаваць прычыны захворванняў і праводзіць больш якасную работу па іх прафілактыцы. Вы проанализируете, как среди учреждений, сельских, городских, и кто у нас с высокими показателями. Так точно. Мы много говорим сегодня о здоровье детей, о нашем будущем, да, чтобы нам не упустить. Первое – это убрать концентрацию, да, своевременно выявлять заболевших, их не допускать, да, в эти учреждения. То есть лучше индивидуально выезжать лечить врачам. И чтобы в одном кубическом метре, то, что в учреждении, наименьшее число было бактерий. Далей быў заслуханы даклад аб ходзе прышчэпачнай кампаніі супраць грыпу. Усяго ў раёне сёлета плануецца прышчэпіць 10 754 чалавека. Для гэтага на Шклоўшчыну паступіла расійская вакцына «Грыпол плюс», і установы аховы здароўя ўжо пачалі працэс імунізацыі насельніцтва, які плануецца завяршыць 1 лістапада. Кіраўнік раёна падкрэсліў, што вакцынацыя неабходная, але варта палагацца не толькі на яе. Каждый вообще человек, руководитель, должен переживать за своих работников. Но еще раз будем рассматривать вот итоги заболеваемости. Ведь вакцина, то, что Федорович сказал, является только защищает 80%. Все остальное еще от условий работы, проживания, питания. Ну и, конечно, меня беспокоит не только вот вакцина, а мероприятия, которые у нас должны проводиться в случае повышения порога определенной заболеваемости среди населения. Как сработает наша медицина. Тут надо, чтобы поработали в комплексе. Вакцинация, да, но мы же не охватываем все слои населения 100%. Так что ваш призыв поддерживаем, да, это одно из условий, но надо отрабатывать и другие направления. Ужо зусім хутка прыйдзе холад, а таму значным для раёна становіцца і пытанне забеспячэння стабільнай працы сістэмы ацяплення жыллёвага фонду. Александр Иванович зазначыў, што ў самыя кароткія тэрміны неабходна ліквідаваць выяўленыя недахопы і раскрытыкаваў працу камунальных службаў. Я вам ставил задачу ЖКХ забыть, что такое графики подачи горячей воды. Вода должна поставляться в любое время дня и суток, горячая. Человек должен пользоваться услугами и чувствовать себя комфортно. Только задумайтесь, в каком веке мы живем, что надо воду подавать горячую по графику. Все равно как после войны. Во все от того, что находим какие-то причины экономии внутри предприятия и легким путем идем отключить воду. Вместо того, чтобы снизить затраты у себя, а людям предоставлять услугу подачи горячей воды, за которую люди платят. Таксама ў ходзе апаратнай нарады разглядаліся пытанні стану аператыўнай абстаноўкі і пажарнай бяспекі ў раёне, дынамікі дэмаграфічнай сітуацыі, стану вулічнага асвятлення, гатоўнасці камунальных службаў да працы ў зімовых умовах і іншае. Усяго ж на пасяджэнні было разгледжана 12 пытанняў парадку дня.